Juan Juamo bantah Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marangi di kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Fakta. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan en, bersodip mo kita. Asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan tah si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Sumbiah Kepedulin. Bagi sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat di Matius bindu 11 ayat 20 so ayat 24. Janah nat si bagi pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-20 kan si mendok. Nai isumbiahi Yesus monasakuta si songgeut mertobat. Tukasi peisi di buen ibaing tanda kelengangan. Pernah ngoke ale dengan mengakapkan perasaan sekoh ikan pedah dene odai pedateken. Misalnya, ikan sadakala dengan terus mengulahkan si meroha beli pe enggo ipe senget merulang-ulang, atau ikan sada anak merulang-ulang mengulahkan kesalahan serupa padahal enggo ya jari. Rasa kecewai wajar. Si patah gerah ate manang pesumbiah roh kena kepedulinta. Enda oda berarti cegu ate enta, tapi sada harapan asam mobah iya. Ale dengan bagi mamo sini rasakan Yesus ikan menumbiahi kota-kota si oda mertobat. Pengeranan Yesus menguapkan rasa kecewa karena enggo pembue tanda kelengangan ipetupa ikutai kala i oda mobah. Sumbiahi menjadi peringatan mertuhu-tuhu mendok dosa merbahaya kalon. Mertahan ibas pengilako si salah dos sambing memilih dalan mi kematen. Memeli sada kala terus ngelu ibas kesalahanna tapi oda lot upaya pesengetken imo sada perulan si sombenah. Kumerna nedi ale dengan sumbia Yesus gak bisa ada bentuk kepedulian si ipesoh mertuhu-tuhu. Sikap oda memperdatekan kebenaran perlu ipesenget cana ia jari mertuhu-tuhu kalon. Lo tikina kita memerlukan pedah deket ajar bahkan sumbiah. Ikan pengilakon ta enggo mengelau si batas. Asalot perubahan ta. Ikan si jaka lapihan simbadia jana dapeten penenggon asa mertobat. Ulang kita tulah. Tuhan Jehovah mengkekelengi kita oda pelin merkite ukur merlamlam, tapi merkite ajar si memere kebijakan. Karena ini mertujun asang geluta makin merandalna. Mersodip mo kita. Lihat satimo Tuhan kumerna kesetiaanmu menolong kami. Beremo kami pasu-pasumu, gegoh mengulakan katamu. Beremo bisuk lako menandai kelengmu, ibas karina ajar siku jalo kami. Amin. Bagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkite kani, kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil ke YKB. Tuhan Yesus si permende basa imo, si memasu-masu kita karinana, juan jua mau bantah. Shalom.